Riko badisira mafhungo a SABC ubva pano Johannesburg twi. Mafhungo maulwane nga chino chipinga oyimanga indira. Mashwa zwa pfunzo vundu la Gauteng ubvisa ndaela ya uri bagudiswa basimo charengiselwa zwiḽiwa zwikoloni. This has never been a shock to me. It was just about when is it about to happen. Bo Julius Malema bari abangomangadzwa nga utua habo advocate dza Limpopo kha lihoro la EFF. Vora mabindu vakholira kati na wana ndozo ya randa dza zimilioni nga mulandu wa uvaliwa mukano wa Lebombo une wa jena na ubva Mozambique. Ndi madekwana nne ndi Jennifer Matsira. Una unyanyu wa pambana naho nga badzirapo zulu saba baby nga murahu tsho ya muhasho zwa pfunzo vununi la Gauteng ya u imisa urengiswa zwiḽiwa zwikoloni kati na tsini na zwikoloni. Ba muhasho vha ri tsheo iyi ikutevhela zwiwo zwa zwenezwino zwine zwa khou hulelwa zwa bagudiswa bane ba khou lovha na u lwala nga u ḽa zwiḽiwa zwine zwa khou humbulelwa uri zwina mulimo zwikoloni u mona na vundu ḽoṱhe. As the department, we just want to confirm that we have issued a memo directing it to our schools to say we are suspending any selling of food in and around our premises, whether inside our schools or outside. Meaning outside is that it will be your vendors that are operating outside, discouraging them to be around our schools. So that's why we've encouraged SGBs to say, let's manage this process and make sure that there's no food that will be sold in and around our schools. So that means that the tuck shops that operate in our schools as well, they can't operate because they sell food. Because some parents were asking, are you talking about tuck shops? Some will say, no, our tuck shops are compliant. We're not saying tuck shop is not compliant. As a precautionary measure, we're saying all our schools. So in our schools, we have the Department of Education, which will dictate on how we are managing. Mranga panda wa lihoro la EFF bo Julius Malema bari cheo ya mdzula chidro wa kale wa lihoro la EFF advocate bo Limpopo ya utahela kha lihoro la umkhonto wesizwe party aimangadzi bo Mpofu bo dirula mushumo kha EFF muroba bo Malema bari bo Mpofu ndikale bachikututuwedza zori lihoro la EFF libumbane libe chitchitihi na MK party. I firmly believe and honestly believe that the organization with the bigger potential, let me put it this way, and I'm not just talking about size, now I'm talking about quality, not quantity, the policies and so on, that has the bigger chance of achieving that national unity, real, not the fake unity of the GNU, is the MK for various reasons. Ngamra chipinga chifera mingwa ya fumi samrado na ushuma samzura panda rushaka lorla EFF kati ya mwa gidimbili fumi ina na gidimbili fumi tae vuda Limpopo vodirura mshumo Vice President wa wakale bo Julius Malema aba kubiya badzinginywa nga izo. We respect this decision and there's nothing we can do about it. He has been there. I know of the work they've been doing. I know of the work he has been doing and all of that. So this has never been a shock to me. It was just about when is it about to happen. It's going to happen anytime, but we just don't know when. So it eventually happened and we're fine. Leorla EFF nilino dolibana na mfuru wa mirada yalo ya kalorla MK ubva chala tongwa maola. Gamwezo wa thangure chanda cha president cha lehoro ili Fred Shivambu votu wa bayaka MK nezo zino wa muzanyi wa rushaka lehoro ili hatebela mirado ya parliament bo muzani lemanyi na ramila yo busi umkhwebane udabo Mpofu kha lehoro ili sikubona samano au khwathisa lehoro zichezoraro lehoro la LA lukala bero dibadza mwalelo mulwane walo ngamura musimu mwalelo lokala bosifisa maseko wodirura mshumo ngebo wana mwa mshumo fala bongilo na bara Soweto.
muṅwaleli muhulwane wa ḽihoro ḽa ANC Vho Fikile Mbalula vha khou itela khuelo muvhuso uri u thome milayo ya u langa zwimausu na uri zwi fanela u langiwa nga vhadzulapo vha ḽino shango fhedzi. Maipfi avho a khou vha hone nga murahu musi hu na vhagudiswa vha re na tshivhalo vho lovhaho ngeno vhaṅwe vho tou lafhiwa maongeloni malugana na u pfi vho ḽa zwiḽiwa zwine zwa khou humbulela uri zwi na mulimo zwe vha zwi renga zwimausuni. President wa Ligi ya Vhaswa vha ḽihoro ḽa ANC Colin Malachi ene u khou itela khuelo miraḓo ya ḽihoro uri vha tshimbile vha tshi vala zwimausu zwoṱhe zwo no langiwa nga vhathu vha nnḓa. Miraḓo ya ANC vha zwigidi na zwigidi khathihi na vhatikedzi vha ḽihoro iḽo fhaḽa Tshwane vho matsha vha tshi livha ofisini khulwane dza masipala vha tshi vhila nḓisedzo ya tshumelo zwikolo bulasini. President wa Ligi ya Vhaswa vha ANC Colin Malachi o shumisa mumatshe uyo u amba nga fhungo ḽa zwiḽiwa zwine zwa vha na mulimo zwine zwa khou rengiselwa vhana zwimausuni. Malachi o ṋea ndaela miraḓo ya ḽihoro uri vha vale zwimausu zwa vhabvannḓa. Before you can see your families, the first thing you must do when you see a sponsor shop, close it. Muṅwali Jenerali wa ANC Vho Fikile Mbalula vho itela muvhuso khuelo ya uri u ḓe na mulayo une wa langa vhaṋe vha zwimausu. Vho Mbalula vha ri huna na fhethu na huthihi ḽifhasini hune mavhengele a vha a vhabvannḓa. We are saying, as the ANC, let us not cry like Baheten. Retweri puso. Let us govern. We must do away with illegal sponsorships in this country. And the sponsorships must prioritize South Africans. Uskakana muthu wa Somalia baba li sponsorship tse 40 mo. Aribali mulau like other countries. You can go to Ghana. There are jobs that are preserved for locals. Ukasifiki ko Ghana, waba ukuta watu muriri mo strate. Ntoya ukuta muriri ko strate is a preservation for Ghanaians. Liruna mo South Africa. We must have mulau orim ubali spaza shop. Lukuta muriri is preserved for South Africans. Vha ANC vho itela muhasho wa mabindu maṱuku khuwelelo ya u maanḓafhadza zwimausu zwa vhadzulapo vha ḽino shango sa nḓila ya u vhuedzedza maanḓa murahu kha vhaṋe vhao. President wa shango Vho Cyril Ramaphosa vha khou khunyeledza madalo avho a maḓuvha mavhili vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal he vha ṱangana vhadzulapo vha Umugababa tshipembe ya ḓorobo ya Durban. Thaidzo dza nḓisedzo ya maḓi, bada dzi si dzavhuḓi khathihi na vhutshinyi ndi maṅwe a mafhungo ane vhadzulapo avho vha khou lila ngao. Kha mushumo wa imbizo wo farwa ngei eThekwini vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal vhunzhi ha vhadzulapo vho pfala vha tshi khou lila nga u shaya mishumo. President Vho Cyril Ramaphosa musi vha tshi khou khunyeledza maḓuvha mavhili a madalo avho ngei KwaZulu-Natal ho vha tshipiḓa tsha mushumo uyu he vha bva mulomo nga nzudzanyo dza muvhuso dza u lwa na u lovha vhana nga u ḽa zwimuṋemuṋe zwi re na mulimo. Our departments are seized with this matter. Department of Kokta, Minister Thabisa is working on this, and the proclamation that regulates spaza shops, the licensing of spaza shops has been approved and has been promulgated. But we are also looking at this matter from an agricultural point of view. President Baruba Begedao muvhuso ḓo dzhena fhasi vhona uri thaidzo iyi ya vhana vhane vha khou lovha nga nṱhani ha u ḽa zwimuṋemuṋe zwi re na mulimo i khou swika hune ya fhela. President vha ri arali tshifhinga tsha fhela tsha u lavhelesa zwitengo zwe vha zwi vhetshela thungo kha mulayo wa pfunzo kana bela, mulayo uyo ndi une wa ḓo thoma u shuma. Mazhendedzi a zwa mulayo ana katela na mapholisa vha khoro ya ḓorobo ya Tshwane khathihi na mapholisa vha SABC vha ri a vha nga ḓo konḓelela zwiito zwa vhutshinyi nga ano maḓuvha a holideyi dza Khirisimusi.
ho bviselwa khagala pulane dza maga a tsireledzo dzi badani nga vha khoro ya ḓorobo ya Tshwane. Mureili uyu wa thekhisi o ḓiwana e khakhathini nga murahu ha u reila a sina ṱhanziela ngeno thekhisi yawe i songo lugela u vha badani. Mureili uyu o lingedza u shavha musi a tshi imiswa nga mapholisa, fhedzi vha fhedza vho kona u mu fara. Mapholisa vha khoro ya ḓorobo ya Metro khathihi na vha South African Breweries vho ita na u sumbedza bisi mbili dza u ṱola vhareili arali vho shumisa zwikambi. Vha ri izwi zwi ḓo thusa u fhungudza mpfu dza vhathu vhanzhi badani. We have no tolerance for drinking and driving, no tolerance for lawlessness. Vharangaphanḓa vha Tshwane vha ri vho lugela u lwa na vhutshinyi nga nḓila dzoṱhe u itela holodei dza Khirisimusi na ṅwaha muswa dzo tsireledzeaho. We cannot allow the illegal foreigners, I think, and I'm bold to make a statement to say, I think you must go home for this Christmas. And don't return in January because we're going to make sure that we're checking your documents. This festive season will accelerate the efforts to ensure our roads remain safe. Commuters can expect visible policing throughout our roads. Vhadzulapo vhane vha dzulela u ṱhaselwa nga mavemu vha khou ṱoḓa u vhona mapholisa vha tshi nga vha thusa u ṱavhanya. Our police officers are struggling to go to the community because there is no car. We had the community outcry relating to the crime, more especially in Mamelodis, relating to extortions, Soshanguve area relating to Jukulane, and let me assure and safe to say, we are in that space. Vharammoḓoro vho humbelwa uri vha ṱhonifhe milayo ya badani nga maanḓa kha avho vhane vha ḓo shumisa bada i ḓivhelwaho dzikhombo ya R18 mavhupani. There's a zero tolerance in Tshwane for drinking and driving, selling expired goods, all lawlessness is happening over the festive season. Vhaofisiri vha khou pulana u vala fhethu hune ha rengiswa zwikambi nga nnḓa ha mulayo khathihi na zwimauso zwino rengisa zwiḽiwa zwi siho mulayoni na zwo fhelelwaho nga tshifhinga. Mathina ha vha songo vha ṱutshela kule ri a vhuya zwino. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza fhano kha SABC 2 kha ri bvele phanḓa. Boramabindu vha khou lila khathihi no wana ndozwo ya rannda dza dzimilioni nga mulandu wa u valiwa mukano wa Lebombo une wa dzhena na u bva Mozambique ngei Komati Port vunḓuni ḽa Mpumalanga. Musi zwo ḓiralo vha ndaulo ya mukanoni vha ri vho lindela muvhuso wa shango ḽa Mozambique u tshi wana tshomedzo dzine dza ḓo thusa u ṱola vhathu na dziṱhundu vhane vha khou dzhena na u bva shangoni iḽo. Mukanoni wa Komati Port ho fumula posho na mingo ine ya anzela u pfala henefho a i tsheo. Mavhengele oṱhe henefho kha uvho vhupo hu pala khwali. Zwo ralo vhoramabindu vho laṱetshelwa nga masheleni a sina vhukono ngeno vhaṅwe vho imisa vhashumi vhavho. There's a lot of businesses in Komati Port that has closed their doors. We have to make shifts. We can't keep all our staff working, so eventually if this problem doesn't get solved, there will be losses on our side as well. Because unfortunately, you can't keep your doors open if there's still expenses, but you've got no feet. Vhoramabindu vha ri uri tshiimo tshi vhuyela ngonani zwi ḓo dzhia tshifhinga tshilapfu. Zwo ralo vha ri vho vhea fhulufhelo ḽavho kha zwifhinga zwa maḓuvha a dzi holiday. You can see parking lots empty. Fridays, Saturdays, Sundays is our busiest times. It's been tough. We're taking a knock. Vora dzithekhisi vho pamutshela kha muṅwe mikano ya nga tsini fhedzi naho zwo ralo vha ri vha khou laṱetshelwa nga masheleni manzhi nga ḓuvha. We lose a lot of money on the taxi industry. Like I say, one taxi is making more than 50 to 40,000 a day because they're traveling a lot every day to come this side. We got the 29 association crossing border to Mozambique. So from now on, everything is stopped because of this border is closed. Because Zoraro vhavhulangula mikano kha ya mashango mavhili vha khou bvela phanḓa na u davhidzana kha sia ḽa u vula mikano nga ṅwambo wo tswiwa a zwishumiswa afho mukanoni. Vhavhulanguli ya mikano kha ḽa Mozambique vha tshi vho lindela zwishumiswa. They are busy trying to get computers.
but also to replace the vehicles that have actually been banned, which are very fundamental for their work in as far as customs is concerned. So on that basis, they're actually saying that they're busy trying to ready themselves to be able to allow the port to be reopened. Hutoba ufemuru wa kabariri ba malori vane bo haedzeya khabada kulwane ya N4. We've been providing with essentials such as food, giving them coffee, especially because the weather has been on and off, and making sure that at least they're able to sustain themselves while they're here. Musi mikane yo varanga urari zito ambore economy ikhora techerwa nga mashirini. Woboshtoba mupfupi usimphire lubandeni lwa lushaka lwa Botswana droboni ya Gaborone musi Batswana bazwigidi bashikupembelela waniswa president muswa advocate Boduma Boko aba Boko balihoro lianedzi la umbrella for democratic change ndi president wa borati wa shango ilo. Vadzirapo va Botswana botanganedza president muswa kha butambo hau aniswa habo ya farelwa msanda wa Botswana nge Gaborone ndabelo dza vadzirapo ndinji. With Mr. Boko taking the seat, we hope that we as youth will see better opportunities, especially with regards to unemployment among the youth. As a member of the youth, I wish to see changes in our lives as youth change, and for us, access better paying jobs. We hope the new government will also fulfill all they promised in their manifesto. Nda stadium vaswa vanji vo vachikoita zva vubindudzi vari lutamo lwavo nduri muvhuso muswa ushandukise chimo cha zva ikonomi uri chikhwinifadzeye. Our expectations as emerging businesses are that the government will do better for us as small businesses and also help us with funding and stalls where we can sell. I've been working as a contractor for years and I'm still struggling. I am hopeful that today things will get better for us as contractors because we struggle with everything. Mushumo uyu wo dzhenelelwa nga president dzakale bashango la Botswana. Mufisi wa zwenezwino wo kalulaho kha zwipiḓa zwinzhi zwa vunḓu la Limpopo wo sia vhunzhi ha vhorabulasi vunḓuni ilo vha kha zwililo na u shenganya maṋo. Vunḓu ilo ḽo vha na zwiwo zwa mufisi wo kalulaho vhege yo fhelaho zwe zwa tou ṋaṋisa tshiimo tsha gomelelo tshine tsha vha hone. Zwiṅwe zwipiḓa zwa Limpopo a zwi athu wana na shotha na ḽithihi zwaḽo ḽa mvula u bva mafheloni a ṅwaha mahoḽa zwine zwa khou sia pfulo ya zwifuwo i tshi khou konḓa. Zwinzhi nga ramafhungo washu Lutendo Bobodi. Vho Prince Nechitodzi vha no bva Khomele kha Ḽenjelele ndi mufuwi a ḓivheaho. Vha na danga ḽa tshaka dzo fhambanaho dza kholomo na nngu. Vho Nechitodzi na muṱa wavho vha tshila nga thengiso ya zwifuwo zwavho. Fhedzi gomelo ḽo ambarelwa vunḓu ḽa Limpopo na mutsho wa mufhiso zwi khou vha humisela murahu. Vha vha kombetshedza hone ya kholomo dza maṱamaṱisi ane ha ngo lingana u dzi fusha. U sa vha hone ha mvula zwi khou kwama zwifuwo zwashu nga nḓila isi ya vhuḓi ngori ri kombetshedzea u rengisa kholomo nga mutengo muṅwe na muṅwe. Vho Nechitodzi vha ri mvula dza sana ndi hone vha tshi ḓo vha khakhathini tshoṱhe. Khombo ndi uri a hu tshena zwine ra nga ita dzi kholomo dzine vha khou dzi vhona hafha ndi ḓo kombedza u dzi rengisa dzoṱhe nga hono mutengo. Na vhaṅwe vhafuwi vha khou ima na fhungo ḽa Vho Nechitodzi. Na zwi mpfari zwavhuḓi ngauri u swika zwino zwi a ri fha mutsiko une u tshi vhona tshifuwo tshi khou sekena phanḓa hau wo sedza tshone zwi a fha dzi heart attack ngauri zwi vha zwi tshi vhoḽa tshikwama tshau. Sa mufuwi ndi nga to nyaga thuso yo no tonga yo itelwa dzi gamba thuso yo nonga u fhiwa zwithu zwo nonga zwiḽiwa na fhethu dzine dza nga kona u nwela hone maḓi hune anga u tsini. Vha muhasho wa zwa vhulimi vha ri vha ṋea thuso vhorabulasi vho kwameaho nga gomelelo. Muhasho wa zwa vhulimi na mveledziso ya mashango haya kha vunḓu ḽa Limpopo u khou dzhiela nṱha khaedu dzine vhalimi vhafuwi vha khou ṱangana nadzo nga nṱhani ya gomelelo. Musi khalaṅwaha ya gomelelo i tshi thoma
muhasho wo tsivhudza na u eletshedza vhalimi vhafuwi vho kwameaho nga zwileludzi zwo fhambanaho zwa vhudavhidzani wo ita na zwa uri vhalimisi vha dalele vhalimi vhafuwi vho kwameaho luthihi kha vhege u itela u vha ṋea nyeletshedzo na thikhedzo. Muhasho u khou puḽana u isa phanḓa na u dalela vhalimi vhafuwi vho kwameaho u itela u vha ṋea thikhedzo yo fanelaho zwi tshi ya nga mawana a muhasho. Na ngei dzingoni ḽa Sekhukhune vhalimi vha ri zwiliṅwa zwavho zwi khou fa nga u shaya yone mvula. Naho mutsho wa mufhiso muhulu u si tsheho ho tou vhonala u si u ṱomana na vundu. Lutendo Boboli, SABC News, Khomele. Zwa zwino ri ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune rannda ya vhonala yo sekena musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 17 rand 49 cent, bondo ndi 22 rand 62 cent, euro yone ndi 18 rand 82 cent, pula ndi 1 rand 31 cent. Mikovhe fhala JSE ifhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi 2692, platinum ndi 977, oil songo kunakishaho ndi 74.61 dollars nga fagi. Ubva kha nṋe mukolo wa matsila ndi ri kha madekona a vhuḓi na mafhelo a vhege a vhe a vhuḓi.